Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Oh, yes, thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for power. Thank you, Jesus, for salvation. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, the love of God. Ngibolisa elihle igama likaJesu. Molweni ngegama likaJesu. Absheni ngegama likaJesu. Nganidumelisa nonke South Africa elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Selikhona kuleni ndawo. Selikhona ngegama likaJesu Kristu. Sibonga umusa kaNkulunkulu ohambe nathi somandla, usenathi uThixo osasithwele somandla, useyinkosi ephilayo, useyinkosi engcwele. Sibonga uJesu, sibonga uJesu Kristu, sibonga inkosi engcwele enamandla uJesu Kristu. Nathi sisinda ngalo musa, sina ngobabalo. Thank you, Jesus. 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 Greetings, everyone, in the name of Jesus. Nanidumelisa kalibitso la morena Jesu. Molweni South Africa, molweni Senkona. You can share the broadcast to your friends, to your family. Utsho ukuthi Senkona. Utsho ukuthi Senkona. Uthi Senkona on Facebook. I am here to preach the gospel. We thank the Lord Jesus. We thank God. We thank Jesus. Sibonga umusa kaNkulunkulu. Sibonga uJesu inkosi yamakhosi. Yena uhleze ngoThixo, akatshintshi futhi akaguquki. Ayikho into engamenza atshintshe ubuNkulunkulu bakhe. Ayikho into engamenza ukuthi ayeke ukuba nguThixo.
waba nguThixo umhlaba ungekabikho, usenguye uThixo nangoku. Akadingi into ukuze abe nguThixo, yena usihlezi enguye uThixo. Waba khona zonke izinto zingakabikho, yena ungumdala ney'nsuku, unguye uninguye. He is the Alpha and Omega, the first and the last. He is God, He is God. Yena uyaphila yena. Akadingi into ethize ukuze akwazi ukuthi aphile. Kodwa umuntu udinga uNkulunkulu ukuze aphile. Umuntu angeke akwazi ukuphila ngaphandle koNkulunkulu. Kodwa yena uNkulunkulu akadingi into ukuze abe uNkulunkulu. Waba uNkulunkulu izulu lingakabikho. Waba uNkulunkulu umhlaba ungekabikho. Waba uNkulunkulu amaxesha etshintsha. Yena useNkulunkulu. uNkulunkulu isimo sivuma, uNkulunkulu isimo singavumi. He is God. Akadingi into yokuba simnikeze unoba abe uNkulunkulu. Yena uhlezi nguye uSomandla. Angeze asidele futhi ngeze ashiye. Angezwa esithi umuntu ulahliwe nguThixo. Umhlaba wonke anike mzwa umuntu othi ngalahlwa nguThixo. Thixo akalahlani, Thixo akalahlani. Thando lwakhe liyamangalisa. Kodwa sizwa ngezwi athi nini bantu enishiya, nini bantu enibalekana nami. Kodwa nithande yodwa, uNkulunkulu uyamlandelela umuntu. Thixo uNguThixo nokuthanda. Akafani nabantu, akafani tu nabantu. Uyinkosi engunaphakade. Lo Nkulunkulu enithetha ngaye lodala izulu nomhlaba. Lo ngazange enziwe umuntu ukuze akhonzeke. Lo ngazange abunjwe umuntu ukuze akhonzeke. Athi xa mchaza uJesu, God is a spirit. Athi xa mchaza God is a spirit. Kwindawo zonke amaxesha onke uhleze nguThixo. Alamazwi lithi molweni ngegama likaJesu. Cela sithandaze sibonge uNkulunkulu ukuthi usithwalile kuze kwanamhlanje. uThixo usithwalile. Baba wethu ongcwele, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ongcwele onamandla. Wena uyaphila, unguJehova. Alikho igama esinikeze lona phansi phansi kwezulu emasine ngalo ngaphandle kwelikaJesu. Namhlanje Nkosi, ngalomzuzu I come before the throne of grace, the throne of power, in the mighty name of Jesus Christ. Lithi Nkosi uJesu, thatha indawo egameni likaJesu. Moya ingcwele, moya onamandla, yakhuleka ngabantu bakho, bantwana bakho bezobukela namhlanje. Baba, sihlangene Nkosi uJesu, sizokhonza wena, sizova ukutsho kwezwi lakho ukuthi uthini namhlanje, usiphetheleni namhlanje. Ngoba injongo yakho uNkulunkulu ukusibona sihlezi kuwena, singasuswa. Baba, liyathandaza ke moya ingcwele,
mona amandla. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah. Yanamkela ngegama lika Jesu Kristu. Yanamkela abangcwele ngelihle igama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Masingayeki ukukhonza uNkulunkulu, singayeki ukumkholwa uJesu. Hlala njalo mthaka baba umkholwe uThixo, noma ngabe isimo sivuma noma ngabe isimo singavumi, kodwa ungayeki ukumkholwa ukumkhonza uThixo. Yena uyakhonzeka uNkulunkulu. Ungayeki ukumkhonza, ungayeki ukumethemba. Uyathembakala yena, uyathembakala. Namazwi endizowathetha namhlanje nawe mthaka baba, namazwi uNkulunkulu awabeke empilweni yami, amazwi okuthi ungesabi, amazwi athi ungesabi. Namazwi sawathola in the book of Isaiah, chapter 41 verse 10. Ungesabi uthi uNkulunkulu, verse 10, fear not, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my salvation. With the right hand of my salvation. We are here ukuthi sizwe uThixo uthini. Namhlanje sithola izwi in the book of Isaiah. I trust the word of God so much. Ngaphandle kukaNkulunkulu ayikho into umuntu angayenza. Silifunde esiXhoseni, musa ukoyika kuba ndinawe, musa ukubhekabheka kuba ndinguThixo wakho. Ndikukhaliphisile, ewe ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sami sokunene sobulungisa babo. UNkulunkulu, Baba, bless your word in Jesus' name I pray, amen. Namhlanje sithola izwi la khona uIsaya khona wathi khona amazwi ebhala esithi uNkulunkulu ungesabi ngoba mina ndinawe. He is God. Demanqala ndithi uNkulunkulu akadingi into ukuzabe nguThixo. Waba uNkulunkulu zonke izinto zingekabikho. Namhlanje usenguye uThixo. uNkulunkulu wadala umuntu wambeke emyezweni, wabe seyamnikeza ubukhosi, wabe seyamnikeza amandla, wathi makabuse kwinhlanzi, mabuse emhlabeni. Wabe sekethi embeke njalo makaphile abuse. Waqhubeka umuntu waphile emhlabeni, kodwa ngenxa yomuntu omunye wona yena abaseke sonile yonke into yamoshakala emhlabeni. Wangena into uNkulunkulu bengazange ayidale, wafika izinto uNkulunkulu bengazange azidale.
wafika yonke into ongayicabanga ukuthi yothusa umuntu emhlabeni, ngoba umuntu wavumela isitha safaka yonke into eyosabisayo. Yonke into yayilethela ukuthi umuntu izomqeda. uSathane icebo lakhe bayimishini yakhe kwakuba umuntu amqede emhlabeni, kodwa ngomusa kaNkulunkulu wangavuma uThixo ukuthi umuntu asuke emhlabeni. Njengoba sesiphila nathi kulomhlaba esiphila kuwona, kunezinto ezehlayo ezibuhlungu. Abantu bayakhala namhlanje, ezinye izinto ziyesabisa masizijonga sizibheka, kodwa kunezwi uNkulunkulu akalichoyo athi ungesabi ngoba mina nawe. Ukhona amazwi abanye abantu abawezwayo, bawezwa abanye ngodokotela uma be-athende esibhedlela or emakliniki, umuntu afumanise ukuthi udoktor udeclare izwi phezu kwempilo yakhe, athi unesifo senhliziyo, athi une-cancer, athi uya-HIV and AIDS. Athi amazwi zininzi izigulo ongazicabanga udoktor abazitholayo uma umuntu esiya esibhedlela. Kodwa kunamazwi elikulethele wona namhlanje athi ungesabi ngoba uNkulunkulu unawe. Kunezinye izinto uSathana akazikhiphileyo ukuba zizolimaza ibandla, zizoqeda abantu abathi bayakholwa uNkulunkulu, zizoqeda abantu bathi basindisiwe baphilela uJesu Kristu. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje ungesabi ngoba uJehova unathi. UNguThixo yena ongasoze wasishiya, UNguThixo yena ongasoze amyekele umuntu. He is God. UNguThixo othi noma sowukhala uThixo akuzwe, noma sowundala ubulaleke iminyaka, kunesifo mhlambe sekuhluphayo esikuhlulayo, kunento mhlambe kuphazamisa ingqondo, kodwa uThixo namhlanje ungesabi ngoba unawe. If you can remember istory sika-Israyeli, u-Israyeli esezweni likaFaro, lithi iBhayibhile u-Israyeli wayehlezi njalo ekhala kuThixo, ekhala uNkulunkulu. Lithi iBhayibhile ngelinye ilanga wathi uMose ehamba elusa, lithi wabona isihlahla sivutha, kodwa wasondela. Uthe maseke sondelile wava iphimbo, ivoice ethi Moses khulula ezombadala ngoba lomhlaba omikuwona ungcwele. Athi Moses bekuvile ukukhala kwabantu babo, bekuvile ukulaleka kwabo. Funa ukuthi une-purpose, kunenjongo uNkulunkulu wakeyenza that day. Baba uThixo bekethanda ukuya straight e-Egypt, la khona abantwana baka-Israyeli babekhona. Afika atsho ngephimbo lakhe athi Faro dedela abantu babo. Kodwa uNkulunkulu wadecide ukuthi makakhulume noMose athuma umuntu, ngoba uNguThixo othuma umuntu emhlabeni. Namhlanje maybe mhlawumbe udala ukhalo bulaleke, kodwa uNkulunkulu namhlanje utsho ngezwi lakhe, utsho ngezwi lakhe mntakababa ukuthi nize kuwena namhlanje. Lento ekudala ikukhalisa, lento ekudala ikulilisa,
lento kwenza uhlukumezeke kulomhlaba uthi uNkulunkulu namhlanje ungesabi na namhlanje sibona uSathana esenza ama-advertisement wakhe esenza izinto zakhe zabisana sibona uSathana ekhupha umkhosi wakhe ededela umkhosi ukuthi awuhlasela unengathi kunezwi elikhitshwa nguSathana elithi kill them all kodwa namhlanje namliza ngezwi elisho uNkulunkulu elithi malixelele namhlanje ukuba ungesabi noma ngabe yiphi impi esinobhekana nayo kulomhlaba ora singesabi uThixo nathi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani emhlabeni noma ngabe kusithenjiswa ngezimpi ezinkulu ezisabisayo noma ngabe kufika iziprofeto ezininzi ezikisana kodwa uNkulunkulu ngesabi unathi uthi yena uzosiqinisa uyosibamba ngesandla sakhe sinamandla isandla sakhe siyasindisa sinamandla. I remember Israel theseke phuma eEgypt uThixo ngazange amlahle uIsrael akasoze uThixo nawe akulahla uThixo akasoze akuyekele kunamazwi adeclarwayo abenzi bobubi athi lo nyaka lona soze uqede kodwa namhlanje namzoxelela ngezwi likaNkulunkulu elithi ungesabi ngoba uJehova unathi. Yazi namazwi abathakathi bathi bayadeclare bathi lo nyaka uyokuphela songasaphili kodwa namhlanje nami ngisangezwi elithi ungesabe ngoba uNkulunkulu nathi. Kunezinye izinto ezizama ukuvimba zama ukuvala impilo yakho uyabona ukuthi impilo uyazama ukuhle uyazama ukwenza okulungileyo kodwa isitha sona siyahlasela kodwa ngifuna ukuxelela ungesabi mntaka baba uNkulunkulu nathi. Ungawezwa amazwi anegative ungawezwa amazwi anegative athi you will never make it in this life kodwa namhlanje ngifuna uzoxelela ungesabi. He is God, he is God. uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu unamandla uThixo akasoze yena wasidela soze wasiyekela futhi soze asishiye uyohlezi enathi. Lithi iBhayibheli unathi umoya wakhe uNkulunkulu nathi. Baninzi abafundi abantu ababhala iBhayibheli babhala ama-scriptures. If you can remember even the stories kaPeter ebotshiwe evalele ejele. Lithi iBhayibheli uPeter waselindele ukuthi ashone abulawe the next following day kodwa lithi iBhayibheli ibandla lona lathandaza. Lithi iBhayibheli kwabonakala ingilosi ifika qathatha ejele la uPeter khona ngoba uNkulunkulu ngasoze wasiyekelela akasiyekeleli wahamba nathi kasoze lasiyekelele uhlezi ehamba nathi ufuna ukuthi namhlanje themba uThixo namhlanje themba uJesu namhlanje uyinkosi ethembakele. He died on the cross of Calvary ukuba thina singabe saziphilela thina noma ngabe yini into ehlasela imizimba yethu kodwa uThixo yena nathi unento enithandayo enidla ngokuyitsho lithi uma ngabe abantu bevukelana nawe abali nawe balwa nomzimba kaKristu angeze uJesu athule uliwa nomzimba wakhe noma uSathane ezanguhlasela lithi imhlabelelo liyamethemba owafa eCalvary noma beyini mntaka baba engathi yakuhlasela kodwa themba uJesu Kristu uthi mina nginawe
lithi iBhayibhile wathetha nabapostoli bakhe uthema ithetha nabapostoli bakhe wathi ndizoba nani lize lipheliswe phakathi utsho kanjani Jesu ukuthi uzoba nathi kodwa uthi wena uyenyuka uya ezulwini lithi iBhayibhile uyosithumelela umthetheleli wethu moya ongcwele. And it's why the Bible says unathi omoya wakhe uqinisile mayisitsho ungesabi mntaka baba ngosabi noba kabe yini impi ovukelana nayo uThixo unathi uNkulunkulu musa ukhala mosuku esaba. Abanye abantu abaninzi babanjwe ifiye babanjwe loloyiko abanye abantu bafumana ama-bad reports every day abanye bathola i-bad report abanye abantu kodwa namhlanje noma ngabe uthola i-bad report mthaka baba ungesabi uNkulunkulu nathi noma ngabe ungathola i-bad report kuthiwa athi udoctor i-cancer iku-stage 4 kodwa kufanele namhlanje ngizokuxelela ungesabi uNkulunkulu nathi uzosiqinisa uzosithwala esandla sakhe sinamandla nathi uNkulunkulu usasisiza kule yethu generation. Sibonga umusa uGrace kaThixo ngendlela lonto ukuthi akuphela amandla wena uwamkele kuye uNkulunkulu ngoba sithemba igama elika Jesu Kristu gama elinamandla esalinikezwayo elithi iBhayibhile nina nonke nilethembayo uNkulunkulu niyaleyisa ihlabathi ngoba konke okuzelweyo uNkulunkulu kuyaleyisa ihlabathi nesabi noma ngabe yini oyifumanayo empilweni ngosabi mntaka baba. He is God. He is a faithful God. uNkulunkulu othembisile wathi abantu bami bayoba uNkulunkulu wabo nabo babe ngabantu babo. uNkulunkulu wethu ungowethu bangcwele. He is God. Uhlezi yena ehlalweni sobukhosi bakhe. Abanye abantu babona ngathi uNkulunkulu uthule kanti uThixo akathulanga. Uyazi ukuthi kwenzakalana emhlabeni. Siphila kumhlaba osumubi kakhulu. Izinto ezehlayo ziyothusa ziyesabisa ngoba lithi iBhayibhile uSathane ukhangela nabani unjenge ngonyama ekubudlayo lithi ukhangela nabani na akamqwengayo kodwa themba igama lika Kristu, themba uJesu, themba uNkulunkulu. Ungayeki ukumethemba, ungayeki ukuthemba uThixo mthaka baba. Ungayeki ukumethemba uThixo. Ungesabe mthaka baba. Noba bangakuthusa, noba ngabe kuthiwa bakuplelela ukukubulala, angeze bakubulala. Noba kuthiwa baplelela ukuthi bakuloye, angeze bakuloye. Wena usaloyeki, wena usabulaleki, wena usathaka, wena noJesu niyinto eyi-one, niyinto enye wena noJesu. Ungesabi imimoya, ungesabi imikhosi kaSathane, ungesabi bathakathi, ungesabi imithi yenyanga nezangoma. Ngoba lithi iBhayibhile sinamandla thina okwenza konke, asikho isikhali esikhitshele thina esiyophumelela. Ungesabi ngoba uNkulunkulu nathi uthi ungesabi uNkulunkulu ngoba mnandi nawe ngosuvekabheka. Abanye abantu makufika izothuso, makufika abanye abantu bathuswa lento kuthiwa kuzaba khona iWorld War 3 bayadatazela bayothuka bayabhekabheka bamangela ukuthi kwenzakalani. Kodwa mhlanje ndiyakuxelela akunanto ezokubulala. Noma ngabe kuthiwa iWorld War 3 yeza iyafika kodwa wena you shall not die. Remember the word izwi elachiwo kuDavide amaHubo 118 verse 17 that I shall not die but I shall live
to declare the goodness and the beauty of the Lord. We shall not die. Asosabi, asosatiswa. Nongabe kuthiwa kuzantoni asiyesabe obunguThixo onathi. Unathi yena amaxesha onke. Ungothuke mthaka baba. Ungothuke. Ungosabi. uNkulunkulu nawe. He is God. He is a faithful God. UJesu Kristu othi yena uhlezi thina. Uchilo John 15 wathi mna ngumdiya wenyaniso. Nina ningamasele. Sihlezi kuyena, siphila kuyena. uNkulunkulu phefumula ngathi kulomhlaba singesabi. Iso lika Jehova lisibhekile, isandla sikaThixo sisibhekile. Nina nonke, that is why uJesu athi nina nonke enemamkeleyo. uJohn athi nibizwe, nimamkele nabizwa ngokuba ngabantwana bakhe bakaThixo. Unikezela amandla negunya. Namhlanje sinegunya, sithetha ngeboldness, sithetha ukuba sibethembile uThixo. Akunanto engasishifta. We are the kingdom that cannot be shaken by anything, even Satan. Uyayazi leyo nto, asoze asisuse ebukhoneni bakho uNkulunkulu. Sithengwe ngegazi elinamandla, gazi likaKristu Jesu, gazi laphalalayo. Sathengwa thina bangcwele, sathengwa, sanikezwa amandla ukuba siqhubeke siphile kulomhlaba. That is why kumele kule ndawo kuyona umemezela ukuthi territory yakho le ndawo kuyona. Ungavuma uSathane abuse kwindawo kuyona. Ithi le ndawo kuyona uyayibusa i-territory yakho, ngoba he is the faithful God. Okamazwi aphuma kuwena ayadala futhi anamandla. Unguye uThixo. Ungosabi mntaka baba. Ungosabi noba ngabe yini ehlayo, noba ngabe yini ehlayo, kodwa ungesabi. UNkulunkulu onathi, unathi uNkulunkulu ngomoya wakhe. Wasinikeza amandla kamoya ongcwele. Namhlanje sithethe ukuba because of sinamandla kamoya ongcwele. Ngakho sithetha ngeboldness, ngakho sithetha sinesibindi, singosaba ngoba nguThixo nathi. Athi umpostoli uPaul in the book of Ephesians athi thabathi isikrweqe sikaThixo uzokwazi ukuchasa komhlaba omubi, ngoba kule xesha esiphila kulona lixesha lobubi kakhulu. They are days of evil. Kodwa thina esiqine kuyena, ehlezi kuyena, siyanqoba. We are more than conquerors in Christ. Abantu bayamangala bathi sithetha bathi abantu sithetha amazwi esingawaziyo. Abanye abantu bahleka, abanye abantu bathetha noma ngabe yini ngebandla likaKristu, ngoba uSathane uyazi ukuthi ibandla likaJesu linamandla lomhlaba. Kunezinto engasoze uSathane akwazi ukuthi azenze lomhlaba, ibandla lisekhona. Kunezinye izinto ezingakadedelwa ngoba ibandla lenkosi uJesu lisekhona lomhlaba, ngoba lisahleze emandleni, lisahleze kuye uNkulunkulu, ngoba asisoze sashifta ebukhoneni kumazeni uKristu. Namhlanje sithetha ngompostoli uPaul athi so that I may know him and his power of resurrection. Namhlanje siyamazi lo Nkulunkulu wasivuke, wavuka uJesu kwabafileyo, sinethembile, ngoba iBhayibheli asiliphelela, asilifundi nje as a theory, kodwa lipractically ezimpilweni zethu, lipractically ezimpilweni zethu. Noma ngabe kuthiwa kuvuke siphi esothuso, kodwa thina sosabi ngoba uNkulunkulu nathi. Elilizwi lathetha noIsrayeli lisasebenza namhlanje ngoba uNkulunkulu nathi. Singosabi bangcwele, singosabi. He is a faithful God. Akasoze wasishiya yena. Uyasithanda, uthando lwakhe lusibambile.
athi upholile ngahlukanisa ngothando lukaKristu, akho nto ongahlukanisa nothando lenkosi uJesu Kristu, inkosi yamakhosi. Ungabona abapostoli indlela babephila ngayo. uJesu wathi, uJesu ethetha nabapostoli bakhe wathi, mna ngileyisile ihlabathi. Wathemba emhlabeni niyakuba nembandezelo ezininzi, wathi abantu bayonizonda ngenxa yegama lami, kodwa ungesabi noba abantu bekuzonda bengakufuni, noba ngabe kuthiwa uSathane ukhipha idimoni lokugcina uba lizokudestroya, kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje ungesabi uNkulunkulu unathi, Thixo unathi. Namhlanje uThixo uvusa abantu abazomela imindeni yabo, bazoma bathi not in my family, abazoma bathi not in my family. Unomthandazo umele uthandaze othi not in my family. Kunama families njalo every year uhlezi kufa abantu, uhlezi kufimember yefamily, kodwa namhlanje ngifuna ukuvusa abantu abazothi not in my family, abazothi Sathana kwanele, not this year. Abazothi Sathana kwanele, not this year. I have Jesus in my life, I have power in my life, I have authority in my life. Athi Jesu Kristu ninikeza amandla negunya uba ninyathele inyoka, ninyathele nomadudwa, nithi ninyathele naphezu kwa onke amandla otshayo. He is a faithful God. Ngosabe mntaka baba, athi mna ndiyokugcina ngesandla sami esinamandla, athi mna ndiyakukulonda noba ngabe uyaphi, ndiyakukulonda. Asoze salimala, asoze safela endleleni. Uba ngabe bekuthiwa uSathana ukudedelwe yena ukuthi asiqede, ngabe kudala safa. Uba bekuthiwa kuya ngentando yakho uSathane, ingabe kudala sangcwatshwa. Ngoba ngomusa wenkosi uJesu sisaphila namhlanje. Noma kunamathuna avulwa nguSathana in the spiritual realm alindele ukuthi singene kuwona, thina soze sangena kuwona ngoba kunamandla esinawo. Sethamazwi athi we refuse to die. Angeze ukusho ukuthi we refuse to die if you are not in Christ. Bonke abantu abangena uNkulunkulu bayesaba, bonke abantu abangena Jesu kulomhlaba bayesaba, bathetha noma ngabe yini, kodwa thina esinoNkulunkulu angeke sithethe noma ngabe yini, kodwa sithetha ngezwi. We remind you Satan sithetha amazwi, athi I was crucified with Christ on the cross of Calvary. I was buried with Christ. I was risen with Christ. uJesu, the time uJesu ebethelwe eCalvary, ithi iBhayibheli sabethela kunye naye, savuswa kunye naye. Ithuna thina siyalazi, ithuna ingakho thina singeke safa. Athi Jesu, I am the bread of life. Ngesabi ngoba sidle isinkwa sakhe, isinkwa esingiyena. Sisele igazi lakhe, saliphuza igazi lakhe. Lithi iBhayibheli, those who drink my blood shall not die. You must believe in the word of God. Athi Jesu xa ithetha athi my words are spirit. Tina siphila when we pray, tina sikhuleka when we pray, siphila when we rooted in Christ, sibanamandla when we rooted in the name of Jesus Christ, sibanamandla when we call upon the name of Jesus Christ, sibanamandla ngoba ukholwa kwethu kuJesu Kristu, amandla ethu ahlezi kuyena uJesu Kristu enkosi. Silethembile izulu na athi Jesu Kristu yobona izulu livulekile nathi, since that
today izulu livulekile ngoba when you believe in Christ uhamba phansi kwezulu elivulekile. Even emkhathini amadimoni asemkhathini izikhonzo zomnyama esemkhathini ngeke zibe namandla to hinder your prayers ngoba umthandazo wakho go straight to heaven. Angeze kwenzeke into eyenzeka kuDaniel ethi iBhayibhile impendulo kaDaniel ayivalekile emkhathini ibanjwe inkosi yasePersia kodwa thina we are in Christ ngoba lithi iBhayibhile our lives are written in Christ, are hid in Christ. Sifihle kunye noJesu Kristu kuye uNkulunkulu. Angeze impendulo yethu bangcwele ivimbeke njengempendulo kaDaniel. Akusekho mimoya esuka emkhathini, akusekho mimoya esuka phansi kwamanzi olwandle, akusekho mimoya, akusekho bathakathi abangazama ukuvimba into yethu, abangazama ukuvimba thina ngoba thina savimbeki. Thina safi ngoba we are in Christ. Christ is in us. uJesu ukithi, Jesu kithi. Akukhumbula uPaul esithi uNkulunkulu sicela ususe leli lifa lapha kimi. Athi uJesu, my grace is sufficient. Umusa wami ukwanele ngoba the grace of Jesus Christ. Ukhona umusa to sustain us. Ukhona umusa kaNkulunkulu to lift us up, to give us hope. Umusa wakho uNkulunkulu namhlanje sisasindisiwe because of the grace of Jesus Christ. Namhlanje sadeclare sisaphefumula hayi ngoba hlakaniphile, hayi ngoba sisinamandla kodwa because of the grace of Jesus Christ. Ayingabathi Paul, in Christ I can do all things ngoba siyakwazi ukumela noma ngabe yini into ehlasela thina. Unathi Thixo, unathi Jesu, unathi umoya ongcwele. Asoze sesaba, asoze sifane nabantu abangakholwa. Thina sikholwa kuye uNkulunkulu. uThixo uhlezi kuthina. Yonke into ehlasela thina ihlasela thina, ihlasela lowo ngoba uthi thina we are the body of Christ. Uma into ihlasela umzimba kaJesu. Ingakho uJesu wathetha noSawule, uPaul esenguSawule wathi Sawule, why you persecute me? Ngoba wonke abantu abapersecute thina, abazonda thina, abazondi thina kodwa abazonda uJesu, bahlasela uJesu. noJesu ngeke athule, uNkulunkulu ngeke athule uSomandla. Thina sifani noIsrayeli bangcwele. Lithi iBhayibhile uIsrayeli kwakusisizwe sikaThixo, sisizwe sikaThixo. Ingaba sithi uNkulunkulu why uhlasela isizwe sami? Kodwa namhlanje because of uJesu wafa wabese sithumela umoya ongcwele. Uthi uJesu, why you persecute me? Ngoba yonke into esithuthisayo ayithuthise thina kodwa ipersecute uJesu uqobo lwakhe. Kumele namhlanje simethembe ngoba ngeza sidele, ngeza siyekele. Noma ngabe mtaka baba kuthiwa wena so-give up empilweni, ngifuna ukuxelela namhlanje, don't give up. Isixesha loba you must rise up again as long as you are still alive. Ikhona into esengenzeke empilweni yakho. uNkulunkulu othembakele. He is the faithful God. He is a loving God. He is a loving God. uNguThixo ongasoza dele. Noma mthiwa mtaka baba ubusolimele endleleni okanye ubusowile endleleni, kodwa lixesha lokuba you must rise up again as long as you are still alive. Umphefumulo wakho as long usesenyameni yakho khona into engenzeka. Lithi iBhayibhile ilungisa Luka 7 iphinde livuke wena unamandla okuvuka uqhubeke nendlela as long as you are still alive. Ifuna uxela mhlanje musa ukusaba, ukusaba uNkulunkulu nawe.
athi uJesu Kristu sikhona nezimvu ezingezami kodwa zikho sesibayeni. Wena uyimvu kaThixo noma ngabe ulimele kanganani, uyimvu kaThixo, ngumuntu kaThixo. Wena uyathandwa izulu, izulu line purpose ngempilo yakho. Thixo nenjongo ngempilo yakho. Ingabe usaphila namhlanje. Kunabantu namhlanje abafisa ukufa, kunabantu namhlanje abafisa kodwa wena uyaphila. Kodwa wena uyaphila. Kunabantu namhlanje abasebesethuneni kodwa wena uyaphila. Wena uyaphila ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Isethembiso sikaThixo sohlezi kusizo uthi yena soze wasishiya soze wasiyekela. Athi ngesaba usuku osaba noma kuthiwa uvape voice noma ngabe kuthiwa solele ebusuku yakhanya kodwa ngosuku osaba izwi litsho lichilo lithi bonke abamamkeleyo bamvuma uKristu uyabakhulula embandezelweni, uyabakhulula entshutshisweni, uyabakhulula ezifeni, uyabakhulula. Noma manje uzofumana i-bad report namhlanje like ufumana i-bad report like uJob wamane ethola i-bad report every day. uJob emane ethola i-bad report kodwa namhlanje ngizokuxelela ngezwi elitsho uNkulunkulu ethi ungesabi. Vuka Zion. Walk up Zion. You are the daughter of Zion. You are the son of Zion. You must walk up. Be strong in the Lord. Jesus Christ died for you on the cross of Calvary. Bengamelanga banguwe namhlanje lo sabala. Bengamelanga ukuthi ngabe nguwe lo usaba izifo. Bengabe nguwe lo saba amademon, osaba ama-satanist. Lithi iBhayibheli ekuthina sinamandla against the powers of darkness. Ndifuna ukuxela namhlanje noba ngabe uSathana angakhipha noba ngabe yini akhiphe kwithempeli le-Illuminati, noba ngabe ukhupha kwithempeli lamagqwirha, noba ngabe ukhupha kwithempeli lama-satanist, kodwa thina sinamandla. Ibandla likaNkulunkulu linamandla emhlabeni. Thina suphethe lo mhlaba sawubusa, siyawurula ngamandla kaNkulunkulu. Sanikezwa amandla ezwi lakho uNkulunkulu uba thina sithi masithetha siphefumule izwi. That is why ethi uJesu Kristu athi nimethuma phakathi kwengcuka. Athena nabafundi bakhe athi nimethuma phakathi kwengcuka. Kwindawo esizona abangcwele kunengcuka ezikhona, kunenyoka ezikhona, kunabathakada abakhona, kunama-satanist akhona, kodwa thina sethembe lo wasifelayo usithumileyo ukuba sifike sishumayele ivangeli likaKristu. Kuliqiniso sibaxelela abantu ukuba lisekhona ithemba elinguJesu Kristu. Namhlanje zokuxelela, do not fear. Do not fear. Atu Paul thabathi siqweqe sikaThixo. In other words, thabathi uJesu Kristu, thatha uNkulunkulu, thatha uJesu Kristu, uqinume isibili, ungesabi izigodlo zobumnyama. Kunamandla aphehlwayo ezibusweni kaSathane, namandla aphehlwa underwater, kunamandla aphehlwa emkhathini, kunamandla aphehlwa ezigodleni zikaSathane ukuba masibulawe ibandla likaKristu. Ngalife lingabikho, malisuswe lingabikho emhlabeni, kodwa thina sosabiswa ngoba ayikho into engasusa ibandla lenkosi uJesu emhlabeni until uJesu abuye. Akunanto engaqeda ibandla likaNkulunkulu. Noma ngabe kuthi iphehlwaphi leyo nto, ithenjwe kangakanani, kodwa ayikho into engasusa ibandla lenkosi uJesu. Akunanto emhlabeni, akunanto ezulwini, akunanto phansi komhlaba engeza kuthina ngithi yasibulala. Sinamandla bangcwele, ungesaba. Vukuza namhlanje why usosaba kangaka kodwa uyakhona. Why namhlanje uhlezi ugcwele ifear kodwa uyakhona. Likholwe njani eligcwele ifear elisaba uSathane? Likholwe njani? Thina soze asoze sibulaleke bangcwele. Sinamandla okwenza konke ngoKristu osiqinisayo.
uNkulunkulu olithandayo ibandla lakhe. He is a faithful God. Athi incwadi yezisambulo Revelation ithi uSathane abaninzi uyobabamba bafake ejele. Kodwa ngifuna ukuxelela namhlanje ungesabi, bekezela. Lobo uSathane ngakufaka ejele, kodwa akunanto uSathane ngeke ngakufaka ejele for unaphakade unapha. uSathane ukufaka uphupho, wazama ukufaka abapostoli, wazama ukufaka uPaul, wazama ukufaka uPeter, kodwa baphuma ejele. Abanye babulawa ngenxa yevangeli, kodwa zange baye posaba. Baqulu uStefane ngamatshe, bemkhanda ngamatshe uStefane, kodwa abapostoli bakaJesu sange bayeke ukushumayela ivangeli, sange kusabe. Even uStefane sekaqulutshwa ngamatshe. Siva ngoPaul esithi uPaul ethetha ngoStefane, athi the day nimquluba uStefane nanikhona. Sikhumbula uPaul even naye bamkhanda ngamatshe, bamshika becinga ufile kanti akuPaul akakafi, ngoba noma bangakhanda ngamatshe isuku lakho, idate yakho yokufa emhlabeni ngekasondeli ngekafiki asoze ufe. Sinamandla bandla likaNkosi uJesu emhlabeni, linamandla lenisa umonakalo esigodlweni sakho Sathane. Namhlanje inyanga nezangoma noma ngabe kuthiwa uSathane uzithembe kangakanani, kodwa namhlanje ngifuna ukuxelela inyanga nezangoma namhlanje ziyacasuka ngoba izinto zazo azisasebenzi. Ngifuna ukuxelela abathakathi, laba bathakatha kakhulu, bathakathi nasebusuku beyothakatha impilo yabo, namhlanje bayacasuka ngoba izinto zabo azisasebenzi. That is why namhlanje ubona izinto zakho uSathane ukhipha izinto zakhe. Abantu abaninzi sebeyayazi Illuminati, abantu abaninzi sebeyayazi Freemasonry, abantu abaninzi izinto ezininzi sezenzeka public, ngoba hayi ngoba uSathane bekefuna ukuziveza ukuthi unguye, kodwa ezinye izinto ziveza because of ibandla likaNkulunkulu liyakhuleka. Ziveze ukuthi sazi ukuthi nansi lento besikade siyilwa in the spiritual realm. Zonke izinto zikaSathane sezibonakele physical. Siyabona bangcwele ukuthi nansi lento besikade siyilwa in the spirit, namhlanje siyayibona. Namhlanje siyibona ngamehlo, sibona amathempeli eIlluminati emisiwe, sibona ithempeli zabathakathi zimisiwe, sibona ithempeli zeFreemasonry, sibone yonke into. Abafundi abaninzi sebe-exposekile namhlanje. Siyabonga ukuthi nansi lento sasiyilwa in the spirit. Namhlanje siyabazi ukuthi ubani umfundisi othweleyo, hayi ngoba bekumele simazile, kodwa because of our prayers exposed labo bafundisi bamanga. Namhlanje siyabazi ukuthi banamanga laba, ingoba ibandla leNkosi uJesu abesabi futhi liyathandaza. Uma selithandaza kwesipozeka imibuso kaSathane, kwesipozeka ama-codes wakho uSathane. Kunezinye izinto, kune-war ebeziphehlwa in the secret, sibone kusenzeka i-war singazi ukuthi lezi zimpi ziphehlwa yini, kodwa namhlanje sesiyazi ukuthi ngobani laba baphehla impi emhlabeni, ngobani abenza impi emhlabeni, ngobani abenza ukuthi abantu bafe. Hayi ngoba bekumele zivelile sazinto, kodwa because of the power of prayer, because of the presence of the church of Christ. Ngoba asesabi bangcwele, noma beyini engathi ikhitshela thina asisayesabi, ngoba sinamandla okwenza konke ngoKristu uJesu. Ungesabi mntaka baba, noma uSathane ukhiphani esigodlweni sakhe. Ungesabi mntaka baba. uNkulunkulu nathi akasoze washiya, soze asilahle. He is the loving God, he is the everlasting God.
uthi ngiyuba nani kuze lipheliswe phakade. Azange aqoke mayisitsho njalo, uzuhleze nathi. Kunabantu namhlanje abalifelayo evangeli kodwa zange sayeke ukuthula. Namhlanje we are still preaching the gospel of Christ with the power, with the boldness, like the apostles of Jesus Christ. Asesabi bangcwele, asesatshiswe. Inkosi uJesu senathi, Thixo senathi, Jehova usenathi. Ngeze yena silahle, angeze ashiye, uyohlezi enathi, ehamba nathi. Funa ukuthi namhlanje noma ngabe yini ulwa impilo yakho, olokudala uzama impilo engcono kodwa ngalungi, kodwa ngifuna ukutsho ngesaba uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu nawe. Noma ngingathola amazwi ama-bad report amaninzi emhlabeni, impilo yakho kwenye kudala uqale lo nyaka uthola i-bad report wena, kodwa ngifuna ukuxelela ungesabi. Abanye bathi lo nyaka uyophela usofile, usosethuneni, kodwa ngifuna ukuxelela you shall not die. Ungesabi, sisezophila abangcwele, sisebancane, asikakazuya ethuneni, futhi asikakazofa. He is the faithful God. Ndifuna ukuthi namhlanje kunamazwi atsho uDavide, athi uDavide uNkulunkulu wenza ukuthi umuntu aphile 70 years emhlabeni, athi xa sebephila 8 years is a bonus. Kodwa namhlanje ndifuna ukuzibekele kilo namba uthi i70 years and above ngizoyiphila lo mhlaba, futhi siyitsho ngeboldness, ngepower, ukuthi laba bantu nyani bamethembile lo Nkulunkulu, bamethembile uJesu Kristu. Thina soze emhlabeni sasafara, soze sahlupheka kulo mhlaba as long as sisenoNkulunkulu, as long uJesu Kristu esesethroneni yakhe, as long uNkulunkulu. Lithi iBhayibhile umoya ongcwele uyasinxusela, uyasinqinela ngezinqini thina sikwazi engasingakuthandazela, kodwa uNkulunkulu umoya ongcwele uyasinqinela njalo, uyasinqinela uNkulunkulu. Uyasithanda uNkulunkulu, uyasithanda uJesu Kristu, uyasithanda uNkulunkulu wethu, uyasithanda, uyosithanda lize lipheliswe phakade. Ukholo nehope uyodlula, kodwa uthando lwakho uNkulunkulu soze ladlula. Kudlula amazulu, kudlule izulu, kudlula umhlaba, kodwa izwi lakho uNkulunkulu lohlezi limile linjalo. Noma ubhekene nantoni empilweni, lithi iBhayibheli asibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nemimoya, sibambene noSathane, sibambene. Namhlanje siyajabula ukuthi siyazi ukuthi sesibambene nani. Ingakho kumele siqine njalo enkosini, lithi qinani enkosini kuJesu nasemandleni ayo. uNkulunkulu uyasisiza. Uma kulwa asisalwi thina, kodwa sekulwa lowo esikuyena uJesu Kristu, sekulwa yena, sekufayitha yena. Ingakho uJesu, ingakho bafika abapostoli kubantu, lethi iBhayibheli abanye bafika begula, bafike baphiliswe, abanye babephila nangezithunzi zabo, ababephiliswa ngesandla zabapostoli. Kwasekusebenza yena, kuphilisa yena, kukhulula yena uKristu. Namhlanje senza njalo, namhlanje senza njalo. Yena akasoze wasidela, akasoze asiyekele. Uyohlezi uNkulunkulu, uyohlezi esithanda. Thina hlezi njalo simdinga uThixo, hlezi njalo sidinga yena, ngoba singabakhe, singabaNkulunkulu, singabokukhanya, asingaba abantu babomnyama, kodwa thina sihamba ekhanyeni. We are the light of this world, we are the salt of this world. Sinamandla okwenza konke ngoKristu osiqinisa, sinamandla okuvala izulu, sinamandla okukhulula ukuphilisa, sinamandla nathi. Khumbuleni indoda yavala izulu kwanganethi 3.5 years, kodwa nathi sinamandla okwenza njalo. Uma sikholwa kuNkulunkulu siyadala okungekho kube khona. He the faithful
God. God is alive. Jesus is alive. Ungaphela amandla mntaka baba. Leli lizwi malikusize, malikuncede leli lizwi elithi musa ukoyika kubantu nawe, musa ukubheka bheka kubantu nguThixo wakho. Thixo wethu, nguThixo wethu ophila phakathi nawe. Namhlanje uyakhululeka kuyo yonke into elwayo wena. Uyakhululeka kusifo esibamba impilo yakho. Uyakhululeka nowaba yini, noma bethwala idimoni elithize, namhlanje uyakhululeka. Lezi zinto ezakufakwayo sifakelwa wena ukuthi zikubulale, namhlanje siyatsha ngegama likaJesu, ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Noma ngabe umthakathi uthakathile, usekegqibile ukuthi usekusele kancane ukuthi akubulale, lento ayenze kwisigodlo sakhe namhlanje izobuyela kuyena namhlanje, ngoba sekufika ixesha iBhayibhile pray for our enemies. Lithi iBhayibhile pray for our enemies. Kodwa wena umuntu phakathi ehlasela wena, make sure takababa. Ngelithi kamanye amazwi manje uyawuthandaza umthandazo owathandazwa kuDavide, athi uDavide, let my enemies be scattered. Ngoba kufika ixesha loba ibandla lizibonakalise amandla alo, sithi let our enemies be scattered. Lezi zinto uSathane azithumela kuthina zibuyele kubenzi baso. Kunezikhalo uSathane azikhiphileyo, kunabathakathi ama-Satanist akhiphela thina ukuthi sife. Lezi zinto abazithumelayo ziyophinda back to bona. Ngoba lithi iBhayibhile, when the enemy comes like a flood, the Spirit of God is raising up the standard against the enemy. Athi uJesu enemies ngendlela eyodwa, kodwa maseyibaleka indlela ezisikhombisa kuba sinamandla abangcwele. Lithi iBhayibhile sinamandla to cast out the devils. Sinamandla to destroy the powers of witchcraft. Sinamandla to destroy the powers zenyanga nezangoma. Sinamandla bonke abazama ukubulala ibandla kuyofa bona, bonke abantu abasithakathayo kuyothakatheka bona, kuyolimala bona. Ngeke kulimale thina, kodwa kuyolimala bona. Bonke abantu asifisela ukwasife kuyofa bona, kuyongcotshwa bona. Thina siyoqhubeka nendlela sithi uJesu wethu uyaphila, sicula ingoma eyaculwa uMiriam, Lord Jesus Christ. Nathi sisezohlabelela ingoma yokunqoba, sinqobe abathakathi, sinqoba abaprofeti bamanga. Sizahlabelela ingoma bangcwele, ngoba sinamandla okwenza konke. Lo mhlaba siyawubusa, lo mhlaba lona siyawubusa. Namhlanje ufuna ukuzovusa wena namhlanje ukuthi qine emandleni eNkosi uJesu Kristu. Ungesaba noma ngabe yini ehlasela wena mntaka baba, kodwa ungesaba uNkulunkulu onathi uJesu. Azange aqoke mayisethi nzoba nani bize ihlabathi lipheliswe. Ungesaba ngoba bekuthiwa uyasaba, lokho saba kwakho ndiyakuyalela, ndiyakhalimela. Namhlanje uyoqala uqine emandleni eNkosi uJesu, uyoqala uhlale ube rooted in Christ, ngoba kunamandla ekuhlaleni kuJesu Kristu. Ungayeki ukukhuleka, ukuthandaza, ungayeki ukukholwa uNkulunkulu. Uthembekile uSomandla, uthembekile uJesu Kristu, uthembekile uNkulunkulu. Namhlanje sendithandaza bangabe khona umuntu othi lo Jesu empilweni yamdinga, yabona izinto azihambi kahle, kodwa sewudinga nje uJesu kuphela. Abanye abantu bathatha uJesu izinto zabo zilunge. Namhlanje
lisuku lwakho ukuthi lo Jesu umthathe, lo Jesu umenzo wakho, nomhlabelelo othi kayihlabelelo omnye athi la ungamthatha umenzo wakho akubiye akuphilise akukhulule, la ungamthatha umenzo wakho uJesu osilisayo ashumayele nje asishumayele just for nothing, ashumayele just ukuthi kungenzekile like what sithi sichithe isithukuthezi siyala, kodwa senzele ukuthi khululeke neyakhe impilo, uphile nawe, khululeke umndeni wakho, khululeke impilo yakho, udale impilo nosafarisha, kodwa iyodwa into oyidingayo uJesu Kristu. Awudingi imithi yenyanga nezangoma ukuze uphumelele, kodwa udinga uJesu empilweni. Awudingi imithi yabathakathi ukuze uphumelele, udinga uJesu. Awudingi umprofeti othize ukuze uphumelele, udinga uJesu Kristu, inkosi yamakhosi, Alpha, Omega, first and the last, Jesus Christ, the Son of the living God. God himself udinga yena. Awudingi nje enye into mntaka baba, udinga nje uJesu Kristu empilweni yakho, ayisize yakho impilo. Senthandaza dinga nje umuntu wathi lo Jesu oshumela ngaye yamdinga empilweni yakho. Banye abantu bamangala bathi laba bantu baphila kanjani besindisiwe, baphila kanjani bengajoli, baphila njani bengaphuzi, baphila njani laba bantu. Hayi ngoba sinamandla ukuthi sinqobele izinto, kodwa umusa wenkosi uJesu Kristu sinqoba ngayo uNkulunkulu, sinqoba ngayo uJesu Kristu, sinqoba ngayo bangcwele beJesu, sinqoba ngayo uNkulunkulu wethu. Yena uyaphila, yena unamandla, inkosi engcwele. Sendiyathandaza uma ukhona mdinga loNkulunkulu, ungatsho lamazwi ulandele nje mina uthi inkosi uJesu ndiyakwamkela ukube inkosi empilo yami. Uthi Jesu ngene empilweni yami, Jesu incede namhlanje isindisiwe, izono zami zixolele. Namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu, namhlanje ngiyophilela uJesu. Usathane nombuso wakhe nento zakhe hlukene naso egama likaJesu, in Jesus name. Hallelujah. Abangcwele ngibonge kakhulu, ngibonge kakhulu. Sendiyathandaza ngivale lo live lo service, kodwa before ngithandaze ngifuna nje ukubonga ukuthi ubukele, uthatha isikhathi sakho ubukele lo live. Ngiyabona ngapha unqobile Mtshali ubukele, uNkulunkulu akubusise nambona opasi, my colleague emsebenzini ubukele, uNkulunkulu akubusise my brother ngegama likaJesu Kristu. Ndabona uMichelle Ndlovu, thank you so much for watching. uNkulunkulu akubusise. Mkhulu Lishuze amgqibela kudala lisese East London 2017, Thixo akubusise. Nabonga mfundisi wami Siyamthemba Dabane Blom, thank you so much. uNkulunkulu akubusise mfundisi wami, akuncede ngegama likaJesu Kristu. Ngiyabona baninzi, ndiyababona abaninzi bangenile California. Andiyazi ukuthi kwenzakalani kuyo. Ngizama ukufunda bonke ababukele, ngizama ukubabona ukuthi ngobani ababukele apha, ngizama ukubabona ukuthi ngobani ababukele. Ngiyambona uSinazo Nzuzo, uNkulunkulu akubusise. Ngiyambona uPastor Siphamandla Kumede, uNkulunkulu akubusise. Mfundisi wami Zandile Sibane, uNkulunkulu akubusise. Senzo Ngiba, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Ndiyabona usisi wami uMama Goli Yonela Siko, ndiyabonga. uNkulunkulu akubusise akugqibela kudala. Prophetess Hlalumi
uNkulunkulu akubusise mama wami egameni lika Jesu. Alungile lista uNkulunkulu akubusise. Phethe manga uNkulunkulu akubusise. Siyamthanda Black Billy my brother, thank you so much uNkulunkulu akubusise. Ngegama lika Jesu ngibulele nabo bonke abantu abake babukela namhlanje lo live. Sendiyathandaza. Ngifuna namhlanje sithandazeni bangcwele sikhulekeleni ukuthi kunabantu abesabayo. Kunabantu abesabayo besathiswa uSathana, abanye basathiswa ngabantu. Ngifuna namhlanje umoqeni sibili. Ngifuna namhlanje umoqeni sibili sikhuleke ukuthi thina sisanyakazeki, asathetheleki futhi asabulale ukuthethe njengamazwi. Uthi uthetha amazwi phezulu kwempilo yakho, phezulu kwefamily yakho, uthi lo nyaka uyophela ukuphila. Ngoba kunabantu abasesaba ukuthi sebelindele usuku loba bafe. Ngoba into sesiyibonile libone last year ukuthi kufe abantu bebengaguli, kwaphila abebegula. Kwaphela unyaka abantu bephila bebegula, kodwa laba bebengaguli bashona emhlabeni. Kodwa namhlanje ngifuna sizovala lokhu kufa namhlanje sithi we shall not die. Lo nyaka lona uyophela siphila, imindeni yethu izophela iphila. Lo nyaka singesabi sikhuleke ngeboldness. Qale babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, moya ngcwele. Siyaphinda Nkosi uJesu siza kuwe uNkulunkulu namandla egameni nasegazini lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyathandaza moya ngcwele, sibonge izwi namhlanje elithi Nkosi uJesu Isaiah chapter 41 verse 10 lithi ningesabi ngoba mnandi nani uNkulunkulu wenu. Baba nasekuseni sikhuleke ukuthi Nkosi uJesu Kristu ukwesaba kuphume empilweni zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sikhulekele ukuba bold like a lion in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Baba wethu ongcwele siyathandaza uNkulunkulu ophilayo, sithandaza imindeni yethu uNkulunkulu onamandla egameni nasegazini lika Jesu Kristu. Sithi kule mindeni yethu akekho umuntu esiyomngcwaba, sithi ngeze kube khona ifuneral kulo nyaka emindenini yethu. Baba siyavala wonke amathuna uSathana abavulayo in the spiritual realm. uNkulunkulu ongcwele, we are praying against lawo mathuna namhlanje egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, abaninzi Nkosi uJesu bazotravela ezindleleni uNkulunkulu namandla, noma ngabe yini amademon aspecialize ngegazi labantu, abaspecialize ngema-accident, abathakathi, noma ngabe yini abasatanist aspecialize ngamagazi wabantu, abaspecialize ama-accident ukuba kufa abantu ezindleleni. Baba siyathandaza moya ongcwele, ndiyavala ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uSathane uyawuzwa lo mlilo, abathakathi bayawezwa lo mlilo, amasathani awezwa lo mlilo ngegama lika Jesu Kristu. Lithi akekho umuntu ozofa, especially kubo bonke Nkosi uJesu ama-friends wami abalapha kuFacebook, bonke abantu abazobukela lo myalezo, abazomamela lo myalezo. Baba ndiyathandaza moya ongcwele egameni nasegazini linkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi ebusuku Nkosi ngalo mzuzu, we shall not die but we shall live to declare the goodness and the beauty of the Lord. Baba wethu ongcwele, lithi izwi lakho Nkosi uJesu thina hlezi njalo siproclaim amandla ezwi lakho, siproclaim igazi lakho Kristu Jesu. Thina sathengwa ngegazi elinamandla, igazi lika Kristu Jesu waseNazaretha. Kepha asosabi ngemoya, asosabi bathakathi, asosabi masatanist ngegama lika Jesu, asosabi baprofeti bamanga kulo mhlaba uNkulunkulu ongcwele, ngoba sinamandla okwenza konke. Thina siwukhanya kwezwe uNkulunkulu ongcwele onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ndiyathandaza uNkulunkulu kubo bonke abantu abavuka ukugula empilweni zabo uNkulunkulu ongcwele. Abanye sebathola i-bad report, ethi bad report you are HIV positive. uNkulunkulu ongcwele onamandla, akukho lizwi, akho bad negative, akho HIV and AIDS ezobulala lo mbukeli uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu. Abanye bathola i-bad report,
report ethi stage 4 se-cancer ngegama likaJesu Kristu waseNazareth. Khulekela ukuthi zonke izifo namhlanje ngalo mzuzu zincibilike ngegama likaJesu, zibanjwe ngalamandla ezwi, zibanjwe ligazi likaJesu, ziyancibilika. Laba bantu ngiyabaphuzisa igazi likaJesu Kristu waseNazareth, lona lodwa Nkosi elizafike liphilise. Nkulunkulu ongcwele, I believe ukuthi in prayer has got no distance. Namandla Nkulunkulu ongcwele abazowezwa bengene emzibeni wabo. Nkulunkulu namandla ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazareth kuzibhedlela zonke South Africa. Nkulunkulu ongcwele, abanye balele ku-ICU. Nkulunkulu ongcwele onamandla, nithumela inkemba umlilo, inkemba namandla, igazi likaJesu Kristu, the power of healing. Nkulunkulu ongcwele eyofika kula mbukeli, iyofika kula muntu oselele kwi-ICU elithi nodokta sebelindele ukuthi lo muntu ashone. Baba, kuyovuka abantu sebegqitshwe ngabo kuthiwa basekulindisa usuku babafe ngalo. Nkulunkulu ongcwele akekho ozokufa in the mighty name of Jesus Christ. Lamandla ovuko mawasebenze kwizibhedlela zonke. Nkulunkulu ongcwele eSouth Africa yonke ngegama likaJesu. Onke amagqwirha, abathakathi, amasatanist, amadevil worshiper adila ngegazi labantu, adila ngokubulala abantu kwizibhedlela namhlanje bayofika kugcwele igazi likaJesu. Baba wethu ongcwele, ngiyathandaza Nkulunkulu namandla in Jesus Christ name. Kumatshele wonke ngiyathandaza somandla kumatshele osuJesu makubusa wena Nkulunkulu ongcwele egameni elikaKristu Jesu waseNazareth. Mongcwele, I bless your name. Sindisa abantu bakho ngosuJesu, qinisa abantu bakho egameni likaJesu Kristu waseNazareth. Ngiyathandaza mongcwele lo mzuzu, that all the glory and honor belongs to you God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, the love of God. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele ngusithanda, siyabonga Nkulunkulu namandla ngothando lwakho, sibonga ngegazi likaJesu elaphalana ngenxa yempilo zethu. Siyabonga ukuthi sanikezwa amandla Nkulunkulu ophilayo, amandla okuqhubeka nokukholwa, amandla okusindiswa, the salvation. Baba, we believe ukuthi amandla osuJesu Kristu akhona empilweni zethu, ayasebenza, operator. Baba, bonke ababotshwe imimoya, abathakathwayo Nkulunkulu ongcwele, ngiyathandaza ukuthi babaphikiswe. Elithi iBhayibheli ifundisa abapostoli bakuthandaza, deliver us from evil. Baba, ngiyathandaza badelive moya ongcwele kumaphawu obumnyama egameni likaJesu. Baba, bakhulule Nkulunkulu ongcwele, bakhululeke ngegama likaJesu. I speak deliverance empilweni zabo Nkulunkulu ongcwele onamandla. Abanye bawufakaza Nkulunkulu ophilayo, bathi ndadavu mfana ethandaza Nkulunkulu Facebook namamela nabese ndiyathandaza. Ndazwa amandla ngene emzimbeni wami, ndazwa amandla ephilisa, ndazwa amandla endeliver esenikhulula. Nkulunkulu ongcwele, bazokhululeka abantu ngegama likaJesu. Usathane ethanda engathanda abantu bazokhululeka, abantu bazophila ngegama likaJesu waseNazareth. Abosathane ozoma endaweni yesime kuyona, kosathane even no social media. Baba wethu ongcwele, I split the blood of Jesus Christ. Baba wethu ongcwele, magcwala igazi lakho ngosuJesu. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Amen.